Assalamu alaikum dostlar. Bizde Asqar Ali Bayköz Toqmoq shahridan kelib bizga avtoelektrik 1 oylik kursimizni o'qidi. Baykezdan bir oz so'z. Assalomu alaykum. Men atim Asqar Ali, 43 yoshdaman. Men To'qmoqdan kelib, o'sha yerda 1 oylik avtoelektrik kursini o'qidim. Bu yoqda teoriya jag'idan dag'in, praktika jag'idan dag'in barliq shartlari bor ekan. Buyursa mına yaxshi o'zlashtirdik, o'quv yaxshi bo'ldi. Agar ushul tarmoqqa qiziqqanlar bo'lsa, kelgili o'qig'lar. Barliq shartlari yaxshi ekan. Endi buyursa men To'qmoqqa borib o'sha yoqdan esto ochib, avtoelektrik bo'lib ishlayman. Al yoqdan dag'in buyursa video qilib tartib chiqaramiz. Sizga iyilik baka. Ma'qul. Yaxshi iyiliklar bag'an tavringiz. Sizde dag'i barib chaqildiramiz. Ishxonamizga tartamiz buyursa. Qanday xizmat bo'lsa bizga chaqiramiz. O'sha bu yoqda ayta ketadigan narsa, Telegramdan dostуп berildi. Обучениялар полный Telegramga dostуп berildi. Андан өзүбүздүн форум бар. Форумда барсызбы? Бар. Ошол жактан сурап, суроо жооптор болсо ошол аркылуу чечип, иншалла иштей бересиз. Кандай маселе болсо бизге карасаңыз болот. Баарыңарды күтөбүз иншалла. Келип окугула, өскүлө, үйрөнгүлө, өзүңөр жеке бизнесиңерди баштагыла. Окей, bu жактан будан могу диоддордон перекидка кылабыз. Мына буларды тикесинен кармаш керек, ары бери кыйжайтпай. 1,5 сантиметрдей 5 мм алып кармайбыз. Тазалап аралыктарын. Анан кийинкисин кайра алып келип ордуна паят этебиз. Мына bu жактан зымды паят эткенди үйрөнөбүз. Мына кеп олоп алдырабыз биринчи зымдын өзүнө. Андан кийин паят этебиз. Мына мындай болуп, кыска бир эменин башындай болуп, мына кыска сонун пайка болот мындай болуп. Mına monitör özümüz gelip bu jaqtan maşinlerdi açıp özümüz bu jaqtan karayız. Maşinlerdi özümüz masterlerin çözümlerinde özümüz jasayız kayra bu jaqa ötüp. Бизге сабактан кийин, теориядан кийин мондай практика жүзүндө даяр монтаж болгон манекендер бар. Мынакей бул жакта центральный замок. Булар кантип иштейт, мынакей кантип монтаж болгон, буларды үйрөтөт. Андан кийин могу подфарниктер, андан кийин дальний, ближний эмелер. Ушулардын монтаждары бардыгы практика жүзүндө мондай даяр монтаж болгон манекендер менен үйрөтөт.